Airways Aline Sano na Bwiza. Nukuvuga ngo hagiye kuzamo ikintu cyo gufana. Konje umuntu mfana umukobwa wa mbere mfana nago namushira inyuma. Ushobora kubona mufana na vibe afite ubona koko za stage yawe cyangwa se ikibuga cyawe cyatuma abafana bazamuka. Usuzi kwa kundi umukinnyi aba afite umwanya nta umusimbura afite. Yego. Niko meze. Ntabwo ushaka ari umusimbura. Nta musimbura nshaka abandi babiri ndahita mbagurisha. Ayigomba kugurisha. Ubwo babiri ndahita mbagurisha. Igomba kugurisha. Aline Sano agomba kukibanzamo. Airways na Bwiza. Bombi ndahita mbagurisha. Oya, uragurisha muri aba babiri ugiye guhitamo umushira kuri bench. Waba umukunze waba utamukunze. None siko nashaka umuntu usimbura Aline Sano. Niko game imeze. Okay. Ndagurisha Bwiza ntarebe. Airways mbamishyize kuri bench nubwo atazakina. Aline Sano arikurikira. Arabanza kanikurikira. Ni Messi mbese. Shari umufanarisme nyinshi. Aline Sano ndamufana ku rwego rwo hejuru. Ndanamukunda fo. Ya danje. Umwe mu bantu nifuza guhura nawe. Yego. Nasaba ubuziki kuri mu content creator. Je nawe n'abantu benshi ariko sinzi impamvu Aline Sano nyine ntajya muhura nawe man sinzi tu. Uwe na Aline Sano iki kintu cya Bramubwira. Ndagukunda. Ikintu cyambere namubwira. Uramukunda icyo akoze nta no gumufana. Nta kindi namubwira ntago ari kuvuga nta kindi namubwira. Ariko nicyo cyambere namubwira ati Aline Sano. Arawe tumbwira ndagukunda waretse tukifotozanya waretse. Na ifoto ntabwo ndi umuntu wo gusaba ifoto kameme. Yego wenda twayifata ariko ntabwo ndi umuntu wo kubwira waretse tukifotozanya. Ndamukunda ku rwego rwo hejuru ku buryo duhuye namusaba ko twazahura tukaganira. Bese akaguha ikiganiro. Apana ikiganiro cyo kuvuga ngo imbere ya kamera. Tukabanza tukicara dene tukaganira. Ibindi bikaza nyuma. Kandi nyine tukamenyana umuntu akareba ko siri ko byumva. Urumva wize? Jewe na Aline Sano. Ubisi. Jewe umuntu nkunda mani buri kimwe cyose nagikora kugira. Dufite DJ Mano, DJ Toxic, DJ Philpit. DJ Mano, DJ Toxic, DJ Philpit. Yego. DJ Toxic. Arabanza mu kibuga. DJ Mano ndamugurisha. DJ Mano ndamugurishije ngewe. Ko icyo mugurishije? Ni umu DJ mwiza ariko nyine ntago nyine ankomfirima tu. Ntago ankomfirima. Philpit umushize kuri bench. Philpit nagiye kuri bench gato ariko nawe anytime yajyamo. Anytime yajyamo. Nkagutya nuzaba ari mu bihe bitari byiza DJ Toxic ubwo Philpit abayagiyemo. Okay. Nase Philpit ko bivuga ko kwanza naga ariko bivuga ni